bakutondera hakasumi kanu entekaniza ekibono omu kiro kino biro bekoza bina munana kiabaraze kirungi oina kutandika sabiti naitwe in the special way tuina Genline omuhinda kati na kyo muhendo Julius Pinimani aba kamera timu murora baita abasajja abashika batandikire kumwepimira bakwenda kumurora Pinimani aba kamera aho niko tukaba tutyo mwebale muno yenyene imuku kyahengaro mwebale mu weekend mwebale yenyene imukozere kiro kinu how is the going bomezi buli butoko mu mwanyo ko hari mukali munyamasa zembaganize za Bunyoro district zitazinga za Bunyoro Masindi bazende ndamulise tamu Masindi bulisa Kiryandongo Hoima Kikube Kagadi Kibale Kakumiro nizezo abo nyomba inimba zezi nyakagenda mukona ndingayika yoga iyo kagenda toto rubata ningianga tona rubata orati manyire Hoima na Kampala na Kaiso na Bulisi na Masindi na Masindi abo mpira kwa Kitale FC utwagenda mugo kimasa to rubata nyo district za Hoima zona nkazi rubata nyoza zona nzimanyire kandi manyire nebichweka nebyaro byaze bikusinga manyina katasi amwaidi dero inayo tahawa so geni ramki haba kuturora ambara mkizo inyo na bakuturora na mali mkaliho na mabara nyo Genline Center yes nkolya CEO kota CEO ogamba bene obwapto utete na kwa CEO nyo Genline Center nkolya Central Market aho halevu ya kabiri oyijesimba Central Market egyo halevu ya kabiri ko tunulira pasa okuboyikire iwe habuza baza jene wekilaka Genline wa viewers oje kuboyikire jesimba namba yange 0760 164452 ha WhatsApp oja kubana mfuna kurungino kuntera ni nyagi kwati Jeni webale Oli smart inakatira ko wesa zile kilo kinu niko wendo izineko obujunani okuruganka we mbaini ngakusawo oko oli smart mali oli smart izinire kutoza ati bokuba noenda abali corporate gendera ha mali batu bangambire abantu bakuru bano balimize tubaza hanjuwara emjwara balemeseze antate mirembe kwaukana boba ine bibainda kubibajwara gabuli bajoge biraire ebyo ati mwe mutaye kurwa ati ngira akatiya ngeni kajoere kano nge mukuru wa kifuba hano maiso gangana nje ngamba omwese ko kajoere kubi ajiri kwa kusana ari hekuru batabusa hano yabuza iwe isambe kya kusa kuteka yala inaki umuntu gano isira crop top kawo no nyuma umuntu takagamba ambu hati omwese ko ari umuntu ari hayigutwalira he abandi bagamba anti malaya but tibiri bya buli omu arende ezikusa kutwalibwa heru ezokutaka heru nezotasa kuteka Jeni wandiga mazima ante abantu bakuru batuleke netulo muli megwaito kuna mulembe gwetu gwa basiki bato neto butukuro tukaika stage zabo tujja kubireka batu kandi enu life onajetekamu onabijotogeze mbufumbo gamanyombo oyikambo fumbo no hindura kujiwara musajja asakutekaho asakulimi banyo kugenda ati nyongena njuwaire nyongeni kujiwara anti nikono mfumbo ngena njuwaire akwa bantu omusajja ngero mumanyiza kujiwara ndaka kutuwalira kirikyo lihindura menjuwara alikoraki aliyesikamu but in most cases kandi cyali abakazi obazara figa zihindukamu batunga baketa batakana akabasukoni nika kadakagurukire yako ogena munanga mujimu nokora akafiga figa nokalengaho aroho bulema buli basi bagamba mbobo mara kuzara basibe kigoye buli bukrop topota cyasa kubujwara bayitera niko kurorira mali amazima gali jeni bokuba no kyali mwana obusikyo oli mutofiga ya uteka sisikaire bujwale mali abantu no baraba ni babaze barazi kugulira kandi abantu tibotosa kubaka na kubaza no kujwale birara basiga bakose malaya ati kankugambire omanyire ensene tahanzi bujeni obwojwara birayira bajagamba mawe akayikwire akaza obwojwara bigufu malaya abaito bojoyi obwoba no iraguro mubiri bagamba akasihu obo kugwa mu kigitambo akakigwa ati ensene jeni nigamba obonye serembo kijuma kiyembuno amazima gali jeni abantu likabakole kibayina kubaza bojono boko mnyobe nukagamba bintu kutina no kuanuka jura sibino maranya nuka wode stress zinteiremu bagande ro amusike kavya kablaka katomeira kasirimu kamuguyire nanyo kutina mali bojo bagande kibaguyiro abana bakajigarara kundi nanyo kutina muninga jeje no kiki muno
era nkusona sona mpora ninga getwekebere bako binyiremu mazi magali na nyokutina mbaramukiza bagamba zenko muisiki mbaze mpora ntekaine mbaramukize ndabuli mukali hona kale bazamuka mulingo bakwendo tekaine trot nyene mbaza ya banzo kale utekamene utandike utekane musoro ebitamanyiro kusabikora iyo abantu bainaka janja bainaka buseki bataka kumanya bainaka janja buseki batasa kubaza abantu abonyomba hoiro akondo bunkubaza reka nyangiri nyine abantu bamanyire nyongera imbaza chikono buko yakubaza ngo ngiri imbaza bulikiro nize zinembera zange mbuya baza no bunjira ka dress kagufu mbuya kajiwara muje muundeke bukabara amaraho mubi baitoli smart singambaire mu nyina muhana mpayo bulinka kuoki bulinka kuoki nyoki yake manyo urukize rumbikizo rukumi baitsazi mti nyina mu nyoki yoki yayo nyoki yoki yakasente ngwenda kusima angulire t-shirt no muisiki we bali muno kunyolika nemparingirora empali nkuru baita ro musikante ile muga ka t-shirt kanu kuma nkora kali yaga maini nkahura nikabo yabo akante ile mu akante ile yasigalire ati wo sigalire ati bojero hanga wange abakundura nanyo mungulia aka dress obubuka iti mbai maini wo sigalire kungulira ka t-shirt mbai nayo no webaza unti wo sigalire bakugulire abangulira nya kali bakugulira nyo mbai nakungulira nyaruga yakungulira jen birthday yawe bayadi birthday yange bayemuko mwene birabi na mwene yawo niye kubanza nja ku surprising baita ati nyowo kali obukibolire mo tan surprising ngire okusa nyonza ro mwezi omurungi umwezi gwa kasente ujikuti bantu gina mu December kuyo ukase kandi okusinga haba mwaka sente mali okusinga mali iyo ogambire September birabi na mwene birthday yange September October tuli hai mali bojinge mwane ngambiri obona lyaba exoko akakwenda bulo sihukire hatobogeze wanyira rwanga yakuyihayo wanyira nyirira walenga ko yodiaba diabiliza obo omusangire muhanda ina banyoni benaga obo niko musi obo buli wamusowaza kana kusanga mwana tusaga mbo ex wange tukendanga nawo arabafuna ka chance akubone no nyirira agamba abantu ogo ex wange bwana boje bakwenda kusiba abantu ba ex bakwenda nagaruka gamba niki kusekesa noboko tabyamene nawo jeseme byabayiri bya wiki mo mwezi gumu mwainda ngani jeseme bya dating maybe wamkura yo sente bwaye umaze mumukura kura yo murumi taka kama nabo kakubiyama nakakisa atakafuna nakahaga no obone no kwata kuli hon bujo anti bakutange kutuwe siba wewe nyobo jinye ara yenye sibiro obone nkamana kuli yo sente bwaye mazire kubulya hata sente yateka mugo obukanyakanya baito wewe yateka na bute manye wewe kala na yeyiya ngomuntu bete nabalisibu ane bitakwatagana giro takubalise bitakwatagana bitakuyamba noroke mtakuombeka giro takubaza akana litembozi za ex baye hati mugubene mutamu tamu no muna gamba oli obumene no liwange okenge ane mukuboli wo mwenda nayo no huwa man hata wa akansanga mutauni joeli angamba yegamba obumene ogumusiki nkamwenda nyamugamba yokendo na gambo wana kunyumya na nyumya na gambo nyamga iwe nembaliga zawo kendo nyamga kakuyama nyo busere banyabukuli mapoza akora zinga mbukohereza okiyabwenda nyamga kwakura windi busako konyera no konyere buja mulike tumanye mbwe tuwesibaho baita antarona abasaija abayino rugambo abakwenyumya by the water abasajja nyomwe mawe manyira agenda ne yenyumya ngabayine ensawo mbeni koyina kasente akabaga lete baga yana lete baga yayi kwati sende za ham kwa sile baga kwa busamu pinman lete baga busamu kasente wamayo lete baga jeni busamu iyo araba sajja bayino rugambo echikumikira azoka na yenyumya mali no bakuba musikata byamire nawo na kunyumya abasajja muri koruyi Pinman abainaja kuzoka mu kamera baitu esene zirazoka mu mali baitu bikibyo kira kuteka mbaga muno mbaga yawo teka alimechaja na katabu kukuhandike ebihandikire na kachaja ne bisumuruzo na earpods nkurura na nebinanka kiki ekande bipapura papule masindikire plate mapegela na makasente mpaka busamu ngababura oburangulira njiro kampe coin nyonya kutoze coin 10 nkuluhereza deka kunyesa suliza 30 kalinja kwa balance era mpapa nja kwa balance era anti bonkupa 10 akwa ati kutoza change pini mano baga data toze change ate nange abitano afune change nkoze 10 baitu leka naiwo mkwa akwambeze jere bitano baitu anti nibenya baire nyine iwo inamu okoboina iwo inamu okoboina kasente karone kitera kiro ha baitu ati turasoboranga naitwe na twatuli bako akwa turasobora katubikale ngoze 10 okwampe bitano kangoze 10 akanye ndi mwisiko na kumpa nyingi
nyinyi mjakoze chukuma bojo nkatama ekintu kyogamba nto musikaina kuheebwa kikantama ekintu ekyo ati tubaire ntubaza abasajja abakwenyumya baina orugambo nogenda notandika okuba omusi oba oyimwina okurashoka mwegomba notandika kunyumya mbagenzi bawe ng'okamulya okabyama nawe kyalo otakarwagana haliya nyaire nekisambo takimanyi kitaky'akalaki otokimanyire kyonka nogana onyumya mbagenzi bawe nakamya tokimanya agire enkoje kusana toba ya papa oba ya kalaki bojo baina orugambo gambaraho n'abasajja abakumara kyalo nabyama n'omukazi we naje nanyitaka kubanyumiza okuba nankogwa taati nati murafana omukazi we iwo munju wonyine nataka munyumi tiba keina nsi nyambuka bamanya abakazi ntabagira orugambo abasajja nkabo baroha badoma kandi buli musajja we nalekaga kugenda nonyumya mukazi wawe mbantu n'omunyumya kubi manya mukazi wange ataati nata ukyakora kinawo abakota muleka timukeina nsita abakuta muleka timukeina nsita yadde nonyumya mbantu nogana onyumya mbantu ara abasajja ebinyumya abakazi babo bomunju bonyine nyoka manyama banyumya ito maybe abatasuweire maybe oito abakubunga bubunga batanyumiza kimuno namusembereza neme kandi ati nekintu ekindi buli musiki we n'omusajja we bwarajaga kukwana nanyumya mukazi we kubi omuka mweganyire akwana bajja kunyumya naye wajagenda kunyumya handi agambe otahoti noti naga okora mukazi wangu gomukoga kanta matamu chafu ne ukayiko no jakuchafuha timinya bene nimbagamba mweganyire okwesanga okununka obutunguru omusijja akyoyire ajja kuja kutunyumizo atagenda akunyumya gambe kure kazi yange tali chafu boje basige bene orugambo basige mukende neyo no sangani ko basi nyo atikandi ati nyo titingira rugambo mali tinyina nabwire bugenda musiki ngutandike kunyumya mugenzi we tiki kusobokera kimu but okimanyire okimanyira abaisiki twegera omuze hata ozire kunkwa tukezogeze kunkwana baino maybe yona kamatuka kaona oraba hao hata osangene munywani wange tulaba baisiki babiri hata tuli baisiki babiri oyetomu omugamba hata ogo isirogo omugamba nkwena namba yo muskoli hata agamba kankweze yange nyoja kampeze yange kwa yaite nyina yobwire buno obesi myezi mirobe bikibi akubuzabuza hati ola kamara muheze ola kamara kwa musege kamara kwezo no musike namba akaba kwenda oli na marana omusige baterene esimu ngiro bikengere na mana na mtere simu omusike kwa roho nyabeni ngamba ono natandikira ono ramusobora ndino no malayo bataha nakunanka natandika kubaza kusisa ngamba ono ramusobora boje musike malayo bataha boje kabya mana pita ijore yakamene nankamusanya kandi ni most cases biba bisikie bibi boje nakutia anti okura ngambi bisikie bibi baza kubi bagenzi babo na roho inafiga na kika kusiso mala figa ya oferebusa agamusige oli malayo boja bisikiti bakwendeza tibakwendeza oli no musabe namba yaenda na yanga giku akina kozeki namba kifu no kiterano kigamati kabwana kama atakwenda bakwane atakwa bakwana narone kimuruma muno by the way niko kuranka gamba abantu jeni boraga notoza abanyanzigwa bawe lekaga kugenda harayira doraga mu bantu abakwe amali abanywane bobonye ni hata abanyanzigwa bawe iwe je no kimanyire in a business wegendereze muno abanywani bawe bayinga bakuguraho mali abakusinga benda nibajoba obahe ya raisi obenda kwijja obahole kusasura tibakwenda kusasura aba banywani kabo baba babi omunywani wa watakusa kwenda kusagika mali mubi muno era boraga notozamba mubanyanzi gwabawe dekaga kurora harayira rolera abakusembere bonyina bwo gitolere kandi Julius kuro abanyanzi gaba bakora business oja kumurorera kimwe munyanzi go jamurora akata kano kumara amana ga uramaraho okenge omnyanzi go watanga kumara kimwe gama agena nketu ahani nagira esa kuchiwe ko baje mwana gama aina mu mtu wa nibo benyina batumara amani abanyanzi gwa betu babanywani nakumara amani kandi hata abandi bakwaga na mageza agafu boje nywe nakwa mageza agafu otomere orundo okolelo si okikenga gama na kingano musije wakufu aho na mana kurabire nyuma na mgabi beto kimaje na malayo waro jena ubalayo waro boje omona nibiye yamana jona pita otabikenge nyowe nkwenda kubagambira jeni abantu begenderezemu n'abanywani babo abantu babi abanywani bati nibo batuho obutwa habukuba awakuba bakumanya kandi wako obuto toje kenga ni wabukuwaire tosakimanya kandi uwe ina mara bukuhereza na mana nakoserekamu hato iroho nyowe nyegere kintu kimu tinja kuongera kuhora mali banywani ba nyoti inkora business ngeti impora baje kimanyira tureko obunywani busigaleho busigaleho baite byo kuhora habukuba obunywani bwo kumuhora ko sano gambire muto sene zitabura mali
talikiora omara ko omuntu napitike misinde no gamba kabulira gamba no kusanga mwana nanda kutera bikubu nkugambire bojo nya besikiba ata abanywani babo jeni bojo ngire mayise tugena nka abantu abakusinga bakuchura muno gamba aroho myonyo nyabe nawe no joro rugoye no basima meme mungano kuchakana bambara no joro rugoye no basmart obaka dress obaka piece no basmart naga general ruhiye mna ibo joro rundi ruli obaka mpezo roro njwa sina rujuara muhana sina rujoro ni mamu nyumisa okenge na inde bani mga kuchakara iwe bwakoro ruko nyumisize na ndasiri ni waru juwale okenge iyo uko bujira kai tukahiyaka atakwenda kajuwale utakwenda kajuwale sisi nakora kinaenda ni wakajuwale wenyine uyo yakuweza kakuru nabo nyoti tibali bangu nyobo jinge nyabe skimbere naba banywani mbese okore nsoboko ni mumoji we motoka boja skibende motoka asikite ne motoka mumoji we motoka ejire eka negwa oye ni bomoji we motoka we ni we pikipiki kandi tewa mbulema bamusaije batakana wana tukaenda kuterwa enjura harabogena no mweno kamga mwana iwe maybe boyfriend we is picking ngao maybe ati nagama we no mnyone we mugamba je mtu walo na ba dropping anko omuka amazebe yayi na biyegomba ni hano takukwikire kufune kemo oba muende hano isanga no mojo wono atamuro nyonga omojo wange aromsikia mwete kankutera ka story aromsikia mwete gaga obyaba ina mwetega enamba za nyoti nsevinga na namba ya msikia tingisevinga musimu yo kusagirora zitana tingisevinga ngiramo no mutwe maybe ngiteka muno giteka moba ningiscrollinga mo nanka mukolog zao niho ningirone manya namba yayi okenge akomisa kwata simyenge yame namba yayi akabana jagi ya nyamuga namba ekopora namba nkabaza akopore namba yo muntu takopore yo ningisevingiro buirobo hata bena gikopora nyamugamba iyi namba yokupura ukonyo kama ngimanyire nane kwa sobeiro mwana iwe mpereze yoli yagikopora nane kiro kindi yagikopora ntabimanya arakamsingi message ya WhatsApp nyoti nyabimanya message ya WhatsApp kale iwe yamanya business pattern maybe ara mutakona mwaka limo hatobi ye continue ngomsina msingi message muka bato okimeje na ta musiki muzibo okimemwana iwe jetu kaba tugeze mbara mwana musigi ya muguliro mwenge musiki abazabigambo bingi hati musigi wange muzizo rugambo akwata ya screenshot ya mpapo zenamba ino gimanyire nyagitika mo hali kumanya yomiwani wange yasindikira nanga voice note zona yazisinja buli kimukwana na yikinya kozinya kota screenshot nyagisinga myoni wange nyamsinga na voice notes wazi forward kengeta akazituma omusika akatika blacklist nekaona kubaza na nyo anteki nanka akaswara solution ruli yezifura kiniga yaswara yezifura kiniga boja babisiki kwenda kuwetega arabisiki teja kuwetegera bakajwa ite wewe tukabakolera buli kimukwana batekana mukabasabira mukabakoza tukabasabira tingwamanya nyonta muntu asaba to umanyi nsaba era nye wensabira kimu nsabira kimu muno era nye ndagame kunkwata mtu kunsobora okunkwata mwina kubo oli wedini mugenzi wange baitu amarogo bakuroga muno bakuroga tukane bakurogo olota wesigike munsi ensenu ote tosakubaho otaina halo kugwa mali bokuba ostoka kuba oli musabi muno oba noroga muno tosakusigara oli aho hagati obukubo chire mukuroga iroga obuko chire mukusaba saba amazima bokuba ebintu bijja kuhindukira kwa bagamba osanga omuntu akusaba yikambe kusaba omaze kusaba wagena mstano ate ujiko kama nyakire kya ruhanga Yesu mukamanyamba ntero mukono gwago bulyo ebintu birabemu ate mazire kubibaza ogeze mu mfuma koza kabaza amaze kakwezo gena koroga neiba wawe ogakoroga Julius okire mwa Julius amuli ngo ogamba jo mukama mbaye nisabe bintu bintu bikole byose bikiyakole bintu bakwaire okusiga kwaire bintu hakoze bintu ogendoroge okubira no sabaye mukama ko bintu bintu bikole ate kira mulange Julius okyamuroga bojantu mufune hamali mu kugwa oida kufuna halo kugwa ni gamazi ate muto muntu bwarura okuroga binemere acho amako obutu kada nekindo manyu ningagamba wakuroga bitakora gamba nayo oli murogo agamba oli murogo gamba oli murogo ati bojoyi bato mugambe Julius arabisiko obugenda ni butona malayi iyo kimanyire omisikina aruro kunyirira okwefu wao okujora kurungo kwefu wao nataka ukimama sikuga yetunda choka nawo wenyina kone chance akurangere ngusana akona kubanga nyowe nakwenda unyirire nkayo akwa kunyirira nkanyowe bato kandi tiki kusoboka okenge akona ngiro omuntu wagambe wasinje gamba bayijeni wama yetunda na nyonta yemwe sobora omati nyetunda akora mulimo gutina guti nage na agutozo mulimo akoleka gukole no but kandi jene kyo nakumanya buli mwisiwe no murungia kuzoka kurungi bamweta malaya buli mwisiwe na kuzoka kurungi akwefu bamweta malaya nondo aba aina kalimo kakoraho na ina obusente bwa successful nawe bamweta malaya batakisinga kumpuniriza cyali bisinga kunuma muno osangole nagamba buli musika kora mbara ata malaya
batu kanti guli bamulimo tibalibona era abantu bakosa kugambire jeni aroho platforms ez'abamalaya hanu zemanyire okubanza in most cases biro bino abasya bakusinga bali abo mobile money bakokosanka ka platform kwetegera abasaya mali babamanyira kaba ka platform yo platform mbumanyire obo bwa mobile money bokusinga mali abanyine je bigegegege mbukusindika sente biki na muhaya kanamba kayini batandikira eyo ngamongera mu capital business akona ati ona agatantika kuro ona ajana uzoninga sente nyingi ona deposinga sente nyingi hata bakala babarora inamba ijuka bari bazisigaye bazimanyire batuboje ati buba platform aho mobile money I don't know business bundi aka business akandi hati akali common muno biro bino hati kafokera ifisho kaba malaya aka massage mali hoi man tikakaboine munayo hoi man massage zikyali mahoteli agabeyi restaurant mahoteli gabeyi resort bikitibyeje baita ati Kampala abana abasikiba bakwekwate ki group basikinka 10 ndo bakora massage bajire tawulo bakora majire tawulo basikinka 10 ni bagani bapangise enju ebisika bisatu nibatekamu ebitabu haro babatekamu ebitabu neba platform ebanjo kwetundiraho kama bakora massage hadi nyo kiro kimuka genda mu bupalo obo kiro kimuka katomera njuwaire nyena kwenda kungorora mu ebinywa ngenda bangaramira kurungi akatabo ari ngaramira mwana musyara nikakunkora ngenda kurura akwata harata inakwata akunkwata animal mali hati nibwangamba ari na kumassage ngakurungi hati nibwangamba baitiwe ntibaitiwe kutakuruga mu mbere iwe malokora kurungi kibugamba mbere manyire ngize kurukura massage niko kugamba ante kafoka platform yo kwetundiraho era buli rarago meswe na Kampala oku na kugamba ante akora massage bakusinga bona babandi batunda kaina bali kandi tikigamba bule musika kunyira abana yetunda ntikuli kuni buli musika so kandi kisinga kusekese muntu abibaza basi uke nikimuruma nsaka nako gomba kubanka iwe munako yetunda nako gwali yebisiga bunanka ikiki omuntu nagajira kumara emirembe kale nyini kinyabuze kale kike kintene kitosako zese negende yetundo akangurwa nakugamba okwetunda oli malaya asihukire negende yetundo yendro bomezi abantu nyebusaye ende nako abusakwenda nako umuntu ayenda kuba kuru jesimba kubana naenda kwabuza uyo yerungota ayirehembera nizo zanga bayituma amazima buli muntu wena abanaenda kuba kurungi orikesanga yogeze kubyete kamibye kwetunda bakwezo muntu waro ati kandi olo nosanga ali level ya igu kandi ati nkugambire aro by the way business esara mali aro nababa business yo kwetunda yo nawe basara mali nosanga bamweze 1210 nugana hale nekyo nikikana uliranga kama mwane ikimama ole mugena no muhorana no mana muhora natakozana kasenge bahora nokora bahora no kunyaga ni banyaga mali hati kana bura munyaga mu oiro nyo buli nkaba mbahira advice batungere city mali nkaba advice batunyaga batungere city muntu bakwijja kwenda kuba no muhayo mugendo musemeze no handika Julius Kyomuhendo angenda kumuhaho shoti mitwalo ebiri ati bwe nkuba nkuchulire oba maybe nkamba njja kusasura 15 no tukayikiraniza no cash 15 balance gumukichweka ati so datogende no visiting ebitabo ebyo no gamba najike kubanja batika muterere Julius kandi ari bintu bitenda kuholebwa Julius bulinka kuhao nko kasigani nkubanja kandi barale babasasura mugenda police mubasuwaza bajja kunyegera musango nkubanje kino yo business ati omalaya batabutongoze mu Uganda bakabutongoza basana butongoza mali iwe ngama meyo kabutongoza butongoza utayiligo ono akulira bamalaya mu Kampala ngama meyo kabutongoza kadate ogakakiyeteka obweteka okitsana nkaiwe nkobo kweteka ekikalo kyogamba nti niwe okulira abatunzi benkaito munanka muhoyima in fact andika kweteka ni nyoje nilini shoe center abyebembera batunzi benkaito kaito ngijjo yabusa mali kanda tohagini ego muntu wiwe era njagi yeteka rero kwampaire mali ni nyakulira batunzi benkaito mwe ate yobikire bibiri ogoma yati singebi matuboje ati no naketekawo platform ya gamba ya yitwara ati baraga hona no gamba ni nyoje nilini shoe center akulira abatunzi benkaito mu bunyoro yono bahoyima yono bachi bamagenge nakunyumiza ka story ningamba abantu bakiyaro bano bakatuwenzaki abakiyaro ogenda okwesanga ogeze kubunga mwanya kiyaro obugeze kubunga ogeze kuri abazere bawo omaze barora
bana bakyalo tuteze ngabe osibiro tebako tubaramukiye empako mbo bona wanangagwa akakura tekere kuramukiye empako mbo nabo tufoke nkubisi empako muziramukiye jeni azaha hati yasi empako kirikitirisha kyaitunka abanyoro ankuramukize empako Yesu Julius siboyire wasibo tamoti ata abanyoro abako tuteze amaju amaju gano Julius singo agangiti gajagubira bulomu ojike oboteza tweza amajugano gaguba gende kiti kya black zigi maniura ngito kwenda guba atinja tikina aguba agende kiti kya black ojike oboteza tweza mwina amajumba kama uitaka nikakukala kuteza amaju nyonteza gatongulia sabuni nabo nkuyambire Julius amajugano ngatelezo muntu ayini kya kugaisiro nyoje sakura amajugano ngatelezo muntu abakero bana araba tabakero bana baba bambi nosanga mama watiyeba kana sukali kijuko bibiri nibakuwa abo abakikutu inabo mukero kyo ni bateleza amaju batu kandera wata yini kiyanyambire bakwe mwana wati mwana Yesu kumuteka mekitinisa umba okoli wakero kiya kumuteka mekitinisa abo nibo sanga baba beni baturugaroga Yesu batubachiro wewe amajuti ingateza Chonka amazima galo mukazi mesisho munyoro abantu abanyoro twinakuramukiye empako bokusanga nabo gamba sibyo tamoti kina bize wota amoti otuteza amaju rumokubota gimene mugaye empako yawo oje kuteza amaju bajola amaju ga wao nambaloga tezibe baje bakole andi bagaye bakuyole ebigere era nambaloga kasambaga ati kankugambire jeni okurwa kino abanyanzi gwa baitwa abandi abakusinga obwingi babahabyaro hali twakulira mali hati kana niko bagamba Julius ngambi kolenso bako te business ogitole na mali wakulire oba kolenso ati ngeni nyakule kiganda ogitole kiganda bakuza kuzinga abanyanzi gwa baitwa abakusinga obwingi babahabyaro hali twakulire ntasinga abanyanzi mali ababaye weakness yawe kugambire kino obiwa kuturora akaire kanu boratunga opportunity yo kurwa kyaro kiyomanyi butabaho genda abantu bakyaro abakusinga baba halaho tibabatakwendeza ijuka abaho atabaho abana bananka bakalemererwa okengere ati uyo kwendo gambe nyina wabu na abana benyini barasemererwa iwe oli kurungi okengere atakura ngusekese osanga omwana wananka bamutwekera kiyara hati tabakuze babagara yitujagaraire bana bakuzire nibeta nibaisana nkaba sister ati kusekese mama ngene yegambaga rolera mwana wananka ogo rolera mwana cyangwa yegambaga rolera mwana wananka ona bali ba mama babaka batweka iyi nyonki yaro atotezambo obora kugera kukora business kera barakwagire barasemera bana tibasora nyoka nkugambire bojo mwehale muno abantu bakyaro ali mwakulire abo nibo bakyasingire kubazingamya nibo kandi no baraja kwagira business yawe esene soko zitekeme isita lo mu iguru minuni nketano percentage kusinga hakyaro hali wakulire batababi tibakwendeza ati nyokusekese muntu uyu osanga okozere business ati nke betu bino oba ogeza kugina no mterera no bugambe nibaga mwara wange ojikabazere batwali bambi muniniro basemero cyali nendaga mwana wangono ono je na ina business kacha mtaono kwa apakasa hata uteza no bwakuze nabanyoni nabana bakira bwakuze nabo bonyini tasana kuimbe sanda akazikuletera amazi magali nyamazi magali nyeti ngalo gakuja kumpagira timbarora ba tibasakubija tibasobora bagire itima abamuna abambayije batwanti obutendeza babwingi munama ababere banyoni bawe akera bwawe no rurambo aliko hagira tasobora bali kwano bote kunira bayija nyara abantu akalo kana okulani ngawe tumali no mwana no mali ono utwali akamuka antu kamu ukingene usanga akapira mukazanire mwabo obana usanga emero omuchumbire mugugera kuhulira mwabo kengeye jike usanga ite ngo ati ngo omwaito ko nambalinya kulire ali tribe nyinga ali yabaruru bacholi ali eba family emu usanga omulichumbira karoni mulira kama mulira amwe ojiko buto butwalira gamu itu wena usanga no bokuzira ndekeza bali kuijuka mbu obwena business taja kusemerwa mwana waina kikalira zigati kisa kubaho kandi borasi weru aleka kuimba munyoni wawe wakero mtole mu makagawe nawo begendereze mbu abakwana nkanga kura nawe kamutole mu angaro leyo ohagambire abakusinga baba nibasweka swekera obaita munda nangamba bajiri na libege kufwa bali babege lichawa likachura nibo basinga kutwendeza kuchura amazi batwendeza muno boje singa kusekesa osanga iwo tosomere hakyara haba na basomere basombe ne bitabo batu kandi iwo atosomere ngana kuhira yukimo hati toja kungambira omuntu wa hakyara aja kusemererwa aye kusemera omwana we yayi ne bitabo bimuikaliremu ayikalire nabyawo iwo atasomere ogogeze kuba kurungi ani bibyo ngamba gabana ningambe bantu inyo twekambe tukole family yo mwanje ja kwenda no inako yawo jire somonye bakusako ndana sema omunaku tatesa ngatinka kajinu abatuferira haki omuka omunaku niwa yasenku niwa asomba amaizi niwa somba amaizi ego omunaku boyemera kubaza bagamba musakuliza ikara hatika kasuke ntira ka point araba gamba gamu komisi nimbarwa ogwa P7 drop out kenge
batu kandi nebo kuba ndi wa P7 dropout nyina omugaso wa family yange okengere kandi nebo kuba iwe omanzire mikago bo ukasoma ola university oja kwasanga iwe ninkukira okengere ekina kumanya bwini mu Uganda bitabu tibiki akora hano niho akora kasente ebitabu byawe timena no mwete basabiriya family okora abazire baitu bantu kolambu ogamba mama wanga nyenda mwana wo muka okwendo inaho muzene wa anoba kandi nomba zaire kirimbo kusororaga mwana inaho niwe wakora anyuma omwana niwo benda kandi omunaku obukuboli munaku tona kusaba no mukita buto inakoleraho aba aro kuyambanga busaho kuyambanga na just munako tena sente tokukirize bakusaba mukazi aro kuyambanga na kuyambanga na bibi ntati we tona kuseka omunako tena kuseka twaina kuimuka no munako mukazi nawe niko ki era nicyo kimu amazima mbesengeze bani mukole sente iyo tekalizambu ngira degree ngira diploma ngira master na bali bikolera nyoka nkugambire kino jeni na abasajja bakundura saha zino mweganyira obwisiki obunaku muganyirire kimwe omusikatene kyakongera kandi hata abayisiki abanaku nibo bakyasingira akajanja tugire iraru nibo bakyasingira akajanja niwo okutwara out nasaba nebintu byatamanyire niwo okutwara out akwenda buli kimu kyona akiriye mali niko gamba akajanja ati kwehara akajanja ko na disappointment mwe halire kimu obwana obwo bwera muwe halire kimu niko ati nyoka kandi ubisiko busomera obwo kofamo nebitabo obwo obukani mutujumaji ati nyoka leka ngambe nti jeni kale kangambe buli muntu kala agenda halevo yaye by the way how the point buli muntu agenda halevo yaye buli muntu agenda halevo yaye by the way obokurora jeni ali hano ali ha TV no rant no enda kumwepikira naye making sure oina musente oina kioli kioli boraje hali jeni akakusaba kagamba anti ku maintaining kwenda sente utagamani malaya utagamba malaya utagenda amanye level yaje yes utagenda no mubaza anti wakisikia ekyo manya biki abantu abakusinga bagamba abasiki benda sente baba bagenzira abasiki batalege kusobora tilizi class zabo yes genda hamwisiki wo kusobora otherwise likagenda no bazoba isiki malaya agenda sente manya biki kale mawe nkwenda sente iwe kiki abako unoja mwanki wengese nayo kwenda susu yes kwenda pusi yange ati kisiki kengeni nkwenda sente ne wengero kwenda buloma yiyambe mpa sente tukwatagane no bagenda ha level zabo umgana level zanyu omuseke tena sente na tutagisa pezi gwa mulavu no okusobola kuho mutwala akasemererwa akakuhaisa akakutendereza malaika bikyo aliyo aliyo niho geni bulo mwana level yaye muleke kwepampalika abantu ati mutajja kusobora omuntu omuteresimu omusabira busabira break nanka breakfast kiyesato obo mukunire nataka kuterendira wowe omusikibu je obwenze obo abo musabira esata ayenda muno sente ayenda muno sente emitolo esatu hati kala munda isikali yange bulira kuronka gwama wewe ngene kandi zono zonkango zesike nono tukora bintu biketa bayisiki eno zonka esatu abo bikona esatu hanse biri kichweka kengere amaguru ago ebikichweka ene sanga isiko limu 12 hata munda zisomira ndigoti asatu na habo ensonga ejo ibuloma genda wana level yawe arabasiga mukwefamu ne orujungu na abasajja nikyo kimu nyona yorawo kolomu sikyo kandi omusajja kwanisa orujungu tibena sente abasajja kwana kwanisa orujungu no you know what baina rugezigezi tibena sente aba babaina rugezigezi tibena sente obakaro mujezi kwana ni akatanisa orujungu kandi omanye munyoro how are you babe I'm missing you how are you doing ebye akubibaza physically at least naka omukubani nimuchatinga kintu kini but kandi umukubani muroerera hao abakina akozoro nyoro oiro ne kintu ekindi abantu batekereza jeni kuba manyiro rujungu ngukiyamani muno arono mute comment ngiri hali jwera video nyara comment yagamba ngakubaza ageza omuterege mu rujungu actually kambagambire kino omuntu omusirusiru niwo mu akusobora kwegonde zangu kuba amanyiro rujungu rulimi rwange ntamunyoro waho imana rujungu rulimi rwa abantu abandi nyoni muzi yange iwo kimanyira abakongo bo babaza French okenge atoja musanga kugaita manyiro rujungu kimanisa kimusema okenge aba China babazo China bwabo aba China bakusinga babatamanyiro rujungu sanga na atogenda omusekereze tamanyiro rujungu nanga iwe so it is stupidity
thinking kuba tumanyi olujungu nti kyamani muno. You understand? Omuntu for as long as I can express myself mu runyoro rwange olulimi lwange niki ekikuru hati egyo thinking capacity egyo obokura ibaraka abahindo kutekereza ki egyo entekereza eba ya colonialism abajungu mulingo batu colonizing bateka mu entekereza eri ngutwendo olulimi lwabo ite tunobe olulimi endimi zaitu that mentality. You understand? At tinkunira nta halevene ituro ati inakuba yo muntu nkogwa aku boosting ati manyiro jungo tena turumanyire norumanya ndumanye no kusinga. You understand? But atiwe orujungu abadachi tibabaza rujungu but they speak olulimi lwabo rudachi abachina tibabaza China rwabo itu iyo konotikiza nti kyamani muno nti oba abandi batekereza mbo bawamani munama amanya rujungu ita mama tutuwefura kitali okenge nyendera yoko imanya jena abalozo runyoro rwaye ijo nkwane ororo rujungu takoreka ntarubaza ijo ageza ankwane ate biri na competition nti kubaza rujungu nyoni ko kurati nyenda nabantu abakuza abana babumbo munakyatandika kubaza mu balizo rujungu omwana muleke mu balizo rwaye original rwege ajage na mwabo sanga bazere bano kabeira baragenda isomero mitizo ke hala rwegero rujungu osanga abazere bana abeya tibamanye rujungu cyane okubalizo rujungu obwagenda mu bajajja bayi kulimba tibakumanya rujungu bakabeira bali mwana ina kutalibana kubaza na nyine enkuru akona mga kwenda mbaramukiza besika bagenda mu hoteli za manoko no yiyenko kotena mu wedene 10 omuseke na ifurageze mutoyi na iruka na kusigira bill tena nazo kusasuza babi bakora mbaramukize babi bakora obano genda out mu skimu ngenzi wangenda muna kasente kawe akombaja abasimu zetu bagaba bogese toyi muga kusimure birumu bikoto muja kubirora anyonka kikoraho mu isiki nkamugamba nkwenda tugende out for a meet up ato yayizire yayija n'abanywani be yego banywani bona batano bayije bayikarawo basaba byona byokunya n'okulya yego yagenda mutoyi intagaruke mali warabizayi nyamu blocking oba bakepanta biru manya biki niyo bakuma nkwesere kwijja we iwenga okusaba kino soma abanywani bawe that primitive mentality mugirike naini boja besiki nyoka muleka nyamugamba ati genda boja besikimure mbaira wangu singeze musikimeze obukote na sente leka kusaba bintu biri akiri sabe sodoma nge sodira ba ye 12 oba 15 saba akasimi nofo bintu bebiro saba geza ho akokusobora oba kabiya saba kantu kakokusobora umanye nti no musajja mu barata sasulire nja kusabura bato gano sabe okusaba whole fish yone okona kusaba encho ikirire okwa kusaba no baga nuko baga ni kwagulira bago but babana kusente osobora kutintigura akabaga ako gangambe ebyo osangamo akananka akahafu kakamira nosanga makali haikuwao kati nosanga munekyamana nanko abobo opado nakatambara ataina muna kikume naki mali iwe kiro kimusango mwisiki omwemereze okebera kabaga ki gamba nyonku sekese abasoma bakero baga ambasasi oira abandi okwasanga kusika kabaga ko muntu ali mu pad abandi bakuru bali basiza muhirizi era otubazi tuwaye muhirizi barubatanabo notubazi tuwa maizoto barubatanabo mnakuwa mbaga mnakuwa era omayina kwerinda omakira genda kuhesa mbo otaruomere omakira genda kuhesa mbo omusoka komanga na wamagena no kanta ako kakwata kisibani gama zima kino akimu wa kwaine ageze na kuhesa mbo omwana koma akika ngende kitabu kyetu geri ngijubizi arayangambire nyowe ina kuntekera emifali 3 mali musikimu nganzo you are right fali 3 gono bira 10 ndakagiyalo omorike mwana checho mugiti tuli konga bayiraba
baidaba oina kuikulata no mtu bwo kwerinda okenge ona kwano tutuwa woto okenge ebigano nimetoesa isa omwana go ne una wakatoleza Rwanda wakatoleza Kenya tigarugai kama mwawa ninyo akakozere hoi mata kurugai nakatonde bana bawo mataba akabi tutaba kantraba rungi aromana yaizire abana menye tutaba rungi aromisi yarozire akavidi yako yaija yangamba ukatumanyira nkwenda kuolekya mali era kani menimba sabe skimba muri yoko muje mu muoleki nkamtekere mifalisi egi esatu kyabaki garaba mali tulibamani hata ali yoko no yesiga atiko imfalisi 10 okay yeginte baita arobo ngani baze bigambe bininga hati obo musya kusaka kunyenda oba gamba nyoba kuntina bigambo byange bakuntina kimba kimanye bwire bunu nyoje ni wabuti nyendekebwa tinja kubenda ari zayo jeyi abashyo abagenda banyendera yewe bamanye ekibebi kyaitu nuko kito kita mali boku botangumira otherwise ogetinga hati muno munabo ebigambo byange mali bati umbayini gambo tubaza muno mbayi da ombe geni ngamba ningamba obabulo matange kujoro goyiru mugwa mubiri nabulinka kibazaho kwa bulo majoro goyiru mugwa mubiri nabulinka kibazabo kubaro musibo kusanga ajwairo rugo yeje mtaka kabine ndika kuechuke oda kadresi nkajombe ndingwa tokwa ndingwa kusaba ndingwa kusaba harija simba oboko nya dress we bakanga dress ngizeganyire atana nyu ndaka kujora bihali hali akafika yange dress yangire hanyo kataka kujora bihali hali bikotokote ebi tumeni hongugwa kabuzabu zakabina kanga kwatika kwechukia kwa mazima na ka dress bokajwaire mbere smart obaire smart baitu kataro bali hata kurora hati basiba gezange mbeni sabulo mama nyina mbala kugwa kati tulengo obulo mama nye figa yanyo dress isora kabinati nyina okenge hane obukuba musikimkezongo liyo otabihirwa ugali mazima nyoka bina mukakarora ikiriza obuko no hakangira mwajuri sim kadress kagura kanyamere njoro lokabina ko echukia waka oje kumanya mbona nyiki nkubaza nyonyine na mali nkugwa hadi maisa tu ikirianizangane maisa bojore dress kugwao okenge uko no nankaba bagita bata bizino ezichukwasire bode bazita bode haga bode shape bikia bode shape sezo bikie aha obuko no roti zigya jora kaka dress ka uka around ojo ije kilo kimojo ile akalegingi okwa kusese ebintu kwani hata akabina kaja kubulira okubulira kimwe kaja kubulira kimwe hata kandi bararura hoki kandi hata abasikina kambagaye na kine kindi mweganyire gene mirembe ne kwijandi buli omu nabajwaire okigoyi nakijwara buli omu nakijwara emirembe gende mugiyeganyire bati mugambire obwire bire bintu ko kandi baye bajunya ababoda bana nafoke bahole bijweri nkabaza habi t-shirt bire ebikoto bojo kabintamire nabi mali buli bokura kijwaire buli kiro manyaya mabara manya bikia bakubiyeta manya bi baseball buli kimaga kijwa obo kubiye yaraboje emirembe ndi mugiyeganyire gebe kuba izire mugure ogana mbano sangairi uniform nechana uniform hati nka Christmas kama uniform nibo bajwaire nkagenda mubara bo na nibo besaje gamba bagawa Sasa kama skip bali mulaini bataka kujua uniform hato bonyuna nyuni njware ebintu nke no bijwa hato kundora nyowe nyegendeza gamuno njwara engoye eziri plain mali tukurati nkenu black plain omwana kuteire munga mali black plain white plain nizo nkira kujwara tingira kujwara ebintu ntuntu ebi mali you understand hato umuntu omulembe gwizire buloma akijwaire kintu buloma akijwaire emirembe ndi mugireke gende mugiyeganyire obokuro omurembe buloma agujwaire munakikanyire mukeganyire olikijora kiri bihoyiro ebintu ebyo bitrending mu byeganyire bikuzoka kubi no gano rwata street ola kijwaire nogamba kiki nangano gali dero uniform boyo jule sinkusekese mwana arahaba boda mama bahole boja abantu banga bahole batu arachala abantu betu baba babi mara arahaba hole boyo gano joka legi nkawo osibiro omuntu bwawe ngati mwana wanango ogiregere wewe ogiregere boyo bataba hole wewe obona nkabachali nindi batandi serious nyoka legi akanankange akalegi nkange nindi batamuhando nande mwabode imusikebe na byawe omekwetana tuninya buzabira ababoda bagire bigambo bakahoka kandi olibokirikyo likosokolesa bakakyora momu bakuisire agamba dugana halekyo ati nyowo kuraba bino nkabojja abasendekereza abasikingu ni barubata yego okaraba stage ya boda yego oli urebi babali baza mukazi omusyogo ngoko kamura bamu olwana yaptete kuisire ati byeganyirege bokubota ina motoka
yeta bode mutabale muka bari cyo batenda atarabenda kubo arabenda kuleki yangu love ego niye kwata etako komanga mongo mugano barata stage ya bode bigambo biwura yes yongero bayijukize Jenlyn Shusente abantu bange nkongera kubayijukiza nda Central Market level yaka nda level ya kabiri bayiraba mbayisa muje mu mpagire abantu bange na malimu kali hona na delivering ko oboli nka jesime wenye siga nyesiga bwesige na mengeri 0760 16 44 52 iwe nyesiga emisho yana maloka oboli kagadi oboli bulisa oboli nka niwa manyina maloka liho na mukama wange nyo website ntakora na oba niwa manyo bana amaloli obali kagadi obali kampala nyombe kuja buseki ntakora yesime wenye siga bwesiga na kasente count amuntu mwesigwa akasente kaona maloka limbu ngakuyikizaho ndo neketo za bana buseki ntaina iwe njabu za basaija iwe mpika ubike okona obukate wa surprising okona bwa mama wawe obusilipa sipoji kaba mama bagamba obusilipa wenyenkate za bisikize zikumiga mgebegere obwa hanso obwa ha obukate bwa mama nyinabo okwenda close shoes babona ba masomero akoze kale second rabe ndo obukate bwa uno okusimura busimura obukate bwa nabo nyinabo mu office nyinabo na bakadama banyina banyu bagulira batasamba batasamba itako oloko no pakasa kandi mama arasamba itaka nyondo bale banyu nyesiga imbiki yayo bale surprising kusakuntuma nebintu ebindi nkuyambao nimbike yokurungi yesimenye siga bwe sigana kantu kawe nyonkolere ka deliver karungi yes mebale munaba ikaire ni batondera kuruga tutandikire gentekaniza ekibonwomu tuba Julius na Jenlyn tubaho hanu kuba tukwiki aho ebintu ebiga ekiboziboze bibaire mu wiki ekibozibozi ebituhulire okwe bikurubata mulingo biri tukwiki aho entekaniza bati mulete business zanyu tuzirange business mulete tukwenda sponsor wa show tujja kujua kubagamba tubajukuzaga mulete business zanyu show tugikolera Resort Hotel hotel mu center abantu baita Jendi uli nitakuleta Resort Hotel au nkalia ngegonza iwe buseki batana chips iyo kama tabaye na chips muntu ne kuko bayina bimuntu na buli kimu na kanda tiba ina ne bya boile muntu iwe bene kiboile kinanga kino bakita ikibuzi kya boile ikibuzi kya boile na binda baba mulokonyi ebikira kirebe muchomo boje buseki batayina abantu winywe so Resort Hotel nokona obuguru bwe ko babuku abusikiro kaleka tutetane the next Monday Hakitara TV mubai singa amanyire kiro kyange kyokufa buli kinkwenda nyandikirire wegonzo takafire kyaro hotakabaire kufa wawe mukozi wawe no mukazi wawe ebona no baraga wegonzo takafire no kyaro hotakabaire kufa my fresh bad man na kaliba Sinex boys tuba Hakitara TV daily tutugiosa gitege na nyowe ngitega subscribing olaikinge sharing hona halokali o commenting fire Hakitara TV Kaura boys titurugao